Ko 42nd Street, tētahi whakaari, e whakatina nāna i tētahi kiriata mai te tau ko 1933. I tūtakia he te gārdner ki ngā kaiwhakaari Māori tokorua o te whakangahau nei. E whakaari, kāore anō kia kitea e ngā whatu o te marea o Aotearoa. I did the audition just to try out what auditions were like, to see what they were like. I didn't expect to get in. He waimari e tēnei uri o Ngāti Porou a te awa te arangi uaia ki te pato tuatahi o ngā rekereke ki roto i tēnei whakaari. He te kaumātutu noa tōna pakeke. This is my first show, my first audition for any show. It's amazing. It's fun. It's hard, but it's fun. Kāore e mutu i te whakapapa Māori ki aia, i tōna taha ko Alan Moana Smith o Ngaruru me Ngāti Porou. Engari, kua whakamātau kē ia i te taha whakaari i runga i te tangata whairawa o Weneti, me etahi atu whakaari rongonui, e whitu noa tōna pakeke i tōna tīmata ki te whai i tēnei huarahi. Being in the Civic is a massive thing for me. I did Cats here last year and it was just phenomenal. I grew up in this theatre and it's like, wow, to be here, and it's really cool. This is my world and I love it. E hara hoki te whaka ara mai ngā mahinga o ngā tau toru te kau i te māma. Engari, ke roto i tōna āhua whakangahau, te taha pā-reka mo te whā te kau kai whakaari o 42nd Street. All the stars that we have in the show, I think people expect a massive, amazing production, and I hope we bring that. I'm pretty sure we're up to the standard. Engari, e kore te kaupapa e angi tū ki te kore he tautoko. Come and see the show. Yeah. It's fun. Meet the dancing feet of 42nd Street. Ka tūpera ngā kuaha o te whakaari nei ki tāmaki makaurau a te tuarua o Whiringa Ānuku. Te tā Gardner, te karere.